Aam Aadmi Party le BJP inbeihna in zia om lam pan lovin zual lam apan zela kan hriat angin le video hmasalama kan tarlan to angin August ni som pakua khan CBI in Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia chenna in an dapa nileng an dap nu in sum le ro chebrel eng ma an mulova eruk na kai hnoi nena soizom thei tur document eng ma mu an nei lo bok kan soi to angin CBI in hetia Manish Sisodia chenna in an dap na chan hi Delhi Sarkar zu Jordan policy thar liquor policy manga sum tam tak ei ruapu ani wang ani a eruk na nena in kai hnoi thil eng man mulo chungin CBI lam hian Deputy Chief Minister mobile phone le a laptop te hren sakin an bank locker cha bi an hren sak boka mase chung zong zong an en dik le vek nu po chuan eruk na nena in kai hnoi thei thil eng ma an hu chuang lo hetia CBI in an ve buai rang chung hian Manish Sisodia le Aam Aadmi Party hian Delhi mi puite tan le an party mason zel nan thei to pan chua chun zom ve char boka kumin kumto pa in thlan nei na tur state Gujarat le Himachal Pradesh ate po thanem ngai taka campaign in rural lai party BJP an beina sha hle a BJP tan po hel tham an tling chho mek ni in na lang Aam Aadmi Party hroi tu te hian BJP chu CBI le agency dangte manga an mani ti hming chhiata ti mual pho tuma an pu a CBI in Manish Sisodia chenna in le a bank locker atanga rin hlel tur eng ma an mulo te chu Aam Aadmi Party hian an soi war hle kan soi to thin angin kumin mei ni somthum khan Enforcement Directorate in Kejriwal-a cabinet minister pakhat Satyendar Jain ahmanin thlathum chuang zet judicial custody an da to a dan anga thiam lo an la chantir thei lo chungin a bel dil na ero Enforcement Directorate lam hian an la do dal char thung chutianga ED ten thiam lo chantir thei chuang silova judicial custody a Satyendar Jain han kol rengang chuan CBI lampo hian Manish Sisodia hi man ve hrim an chak viau ni in alanga Sisodia hian a in rondap tu le an bank locker check tu CBI officer te chu mi tha le fel tak an ni thu a soya masea in le a bank locker atanga thilrin hlel om pakhat man mulo chungin chunglama tanga nor tu an nei len ema wangin engtik nia emo chuan an laman tho tur thu an hril ni na soibok hetia CBI in an hel reng ba ka hian BJP lamin Aam Aadmi Party chu asana sarkar thar siam turin an thlem reng ni in Manish Sisodia hian a soiboka tun hnaya Maharashtra sarkar an titlua sarkar thar an siam angin Delhi apo BJP hian Arvind Kejriwal-a paithla a sarkar thar siam an tum hle ni in Sisodia hian a soi Sisodia mai ba ka hian Aam Aadmi Party MLA dangte po in BJP lama tangin Aam Aadmi Party chuasan tura thlem na le vona an tok nin an soya MLA pakhata cheng vai bel che somni le somni panga te BJP lam hian an offer ni in Aam Aadmi Party MLA te hian an soi chutiang te nuai chu thilom dan ani awangin Aam Aadmi Party hian PAC meeting le MLA meeting te kovin thu chua an siama party dang te ang mai maya Aam Aadmi Party MLA te chu suma lei thei an ni lo thu soin Prime Minister Narendra Modi a kai hruai BJP sarkar chu BJP ni lo party dang sarkar na state ta sarkar te paithla a BJP sarkar din tura man ro sang mang thina le party dang MLA te leina na sum tam tak mang thina an pu chutia thu chuan siam ba ka chuan Delhi sarkar hian special session kovin August ni samni pakua a Chief Minister Arvind Kejriwal-a kai hruai sarkar chu MLA ten an ring tokin an thlop tlat ani ti fin fia na nei ani a Aam Aadmi Party MLA somruk pahni atangin rampona zin mek pahni le judicial custody om mek Satyendar Jain ti lo MLA dang somnga pakua te kalkim vekin Kejriwal-a kai hruai sarkar an rin tok zia an lan tir vek heminia thu soina House Leader Chief Minister Nibok Arvind Kejriwal-an Prime Minister Narendra Modi a kai hruai sarkar lai pui chu athu nei na le thil ti theina te diklo taka manga mi pui thlan sarkar paithla thina pu in mi pui chiatling khom MLA leina na mang thina pu a ramchunga thil mana sang chho zel po BJP in party dang MLA te leina tur sum an tuak na kong khat ni in na soi chutiang chuan party pahni te in kar bo ruak a chiat bel zela
CBI in Manish Sisodia in le an Benglokara atanga man tur engman hmulo chungin BJP lamin Sisodia hi case engemaw taktal siamsak nge yan tumru hle ni a hriat ania chumia tan chuan CBI mai ba ka Delhi Lieutenant Governor thlengin manruan hmangchun zamzel Delhi Sarkar zu Jordan likhwar policy kai hnoya Manish Sisodia man mai thei ani lo awangin Education Department na enkol dana BJP lam hian an bei chun zamngal zata Lieutenant Governor VK Saxena le BJP thupuang tu ten Delhi Sarkar in Sarkar School la sakbel le classroom le toilet a sakbel na cheng tam tak ei ruk na a om nia soin an poisa man ralatam uchuak hle ni in an soi chuti line Education Minister Manish Sisodia an school a news reporter te kovin classroom le laboratory te fan puya school tha le classroom changkang siam tura sumsen hnema tul zia le Aam Aadmi Party Sarkar chavin chu an huam thu a hril kan soifo thin angin Aam Aadmi Party hian Delhi an Sarkar tira tangin an budget mun lia thena mun khat ang vel zel Education Department tan an da chho chara private school aya tha school le classroom ro pui le changkang tak siamin chung school ate chuan a thlonin zirna tha an pe a nu le pa tam takin private school atanga an fa te la chuakin Sarkar school ate hian an lu tira classroom a thata changkan mai ba ka kumtop result po private school aya tha an nei thin soito angin BJP lam chuan hetia Aam Aadmi Party Sarkar in school saknan le classroom ti mason nana sum tam tak a hmang hi an ngai mo in ei ruk na om ngei angin an soya an la bei chun zamzel don po ni in alang chutiang BJP ho be na chan le nan chuan Arvind Kejriwal-a special session an nei lai hian Assembly House a BJP in zirna an ngai poimo lo zia le mere thei fa te chuan school tha le zirna tha mulo ma se poi an ti lo zia asoya Aam Aadmi Party ero chuan mi harsa le hnuai hnung zawk te poina an ban phak tura school tha le zirna tha an chhop chhuat chun zamzel tur thu thinrim taka soin dokana chuma athu soi ngai thatu te ril ruwa khoi hle Lieutenant Governor manga BJP in heti taka Aam Aadmi Party an ron do dala wang hian Aam Aadmi Party lampon ngoi hle thei bik lova Lieutenant Governor thar VK Saxena hi tunma nalo chel to a sum tam tak ti chingpena ei ruwa an pu a Chief Minister le Lieutenant Governor in Karbo ruwa ka thalo zual hle hetia Aam Aadmi Party in Sarkar lai puya rel tu BJP le Delhi Lieutenant Governor te an thunei na mang sual le politics a phubalak na central agency sang te mang thina an pu mek lai hian September ni khata CBI officer pakhat anti corruption branch a deputy legal advisor post chelmek tu Jitendra Kumar chu Delhi a chen na in ok hluma hmu ani a hemi chungchanga hian Manish Sisodia le Aam Aadmi Party thupuang tu dangten press conference nein CBI officer in ohlum chana hian Sarkar lai pui an pu a Manish Sisodia hian alaka CBI in investigation an nei meka CBI officer Jitendra Kumar hi legal advisor ani thu soin ama man theina tura thuron peturin Sarkar lai pui nan dua mase Jitendra hian poi khoi lo le dan bo chelo ei rukna po nei lo minister chutianga man ani ngot na chan tur chu omin a hrelova chunglama tanga norna san viau si awanga ril ruhain ama nun na hala ta hial ni in na soi CBI thunei tu te lammero in Manish Sisodia pu na hian phathunga Jitendra Kumar hian Delhi ni lo mundanga transfer adila adil na ti hlotlin ani ma in hetiang thil hian tongta ni in an soi engpo chuni se Aam Aadmi Party le BJP inbeihna hian top zai ala rel mai don lo ni in alanga state then khat Sarkar engemaw zat BJP in ti chia an lamtang Sarkar an siam angin Delhi a chuan an la siam ve mai ri don lo ni in alang bok tin Delhi mai ni lovin Bihar po BJP in an tho pui regional party Chief Minister Nitish Kumar-a kai hruai JDU ti chiata an mani in ti len an tuma wangin Nitish Kumar hian BJP nen an tho dun na ti topin Lalu Prasad Yadav party RJD le party dang tho puya siam daya he hian Bihara BJP din mun na ti hniam viau tura ngai ani hetia BJP nen an tho dun na ti top rual hian Nitish Kumar hi Delhi azinin
BJP ni lo party lian dang hruai tu te hakom kual ngala sang ni somni pali Lok Sabha in thlan puya tho ho dan tura dap pui don ni a ngai ani regional party le national party dang BJP ni lo ho hi an tang rual thei ani chuan BJP tan an hlo om tham viawin a rin oma ma se in lung rual taka thok ho tura ro chuan party sang te hian in pha hniam deuh te po an mamo nge in a rin om boruak in lumlet chho dan kan thlir zelanga update chula oma ni chuan kan update le thin don nia tuna tan chuan heti chin hin le ri phot se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule